Il-kontijiet tad-dawl għan-negozji għandhom jiġu imraħsa immedjatament. Dan sqarru d-Direttur Ġenerali tal-MEA Joseph Farrugia waqt konferenza li saret online fejn ġew ippreżentati l-proposti tal-Malta Employers Association brabta mal-budget ta' nhar it-Tnejn li ġej. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur twal jipproponi tnaqqis fil-kont tad-dawl u l-ilma, iżda l-Gvern qed jibqa' jirreżisti. Regarding the reduction of commercial energy rates, should they be decreased immediately or, for example, at the end of the year? Maybe you can elaborate further. No, we feel it should be immediate. If these are measures that are addressing a crisis situation, then they should be effective with immediate effect. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia kien ċar ħafna fi kliemu ma nistgħux ngħidu li l-pandemija spiċċat. In spite of the number of cases being low, we cannot say that the crisis is over. Maybe the public health crisis has abated and is under control. But we have yet to see the full economic brunt of this situation will be. And we fear that things may get worse in the coming months. Waqt din il-konferenza l-MEA proponiet ukoll tnaqqis temporanju tat-taxxa fuq id-dħul u l-VAT kif ukoll estensjoni tas suppliment tal-pagi sa Settembru. Proposti oħrajn jinkludu estensjoni tal-iskema tat-teleworking b'mod indefinit, linji gwida aktar ċari għar-ritorn ta' childcare centers u l-iskejjel, skemi ta' taħriġ u programmi ta' appoġġ għal persuni li tilfu xogħolhom, riżorsi għas-setturi tas-saħħa pubblika, sussidju fuq kirjiet kummerċjali għal 6 xhur u skema ta' sussidju għal kiri lill-familji li jsofru minn qatt jew telf fi-dħul ta' aktar minn 30%. Min-naħa tas-settur turistiku għandha tiġi introdotta kampanja ta' promozzjoni għal pajjiżna sabiex dawk it-turisti li qattaw aktar minn 6 iljieli f'lukanda ikollhom lejl ta' akkomodazzjoni mingħajr ħlas. Mistoqsi dwar l-ispiżi ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet is-Segretarju Ġenerali tal-MEA qalli ma jista' jagħti l-ebda ċifra eżatta, iżda jista' jkun li l-ispiża tlaħħaq miljuni ta' euro. Dan fil-waqt li nnota li Malta tista' tagħmel użu minn fondi li qed tingħata mill-Unjoni Ewropea brabta mal-istess pandemija tal-COVID-19. 87% tan-negozji diġà rrappurtaw telf fin-negozju. Terz minn dawk li kellhom telf fin-negozju kellhom telf ta' aktar minn 75%.